Very, very interesting. I'm telling you. Very, very interesting. Do my dinner 853 853 38 38 60 60 36 36 and 89 and 89. Yes. 853 85 and now the 3 account. Can ye? I said 853. Oh, 85. No, I said Usaka 853. We be up as a attack. Zoom ID 853 853 38 60 36 and 89. Yes, and we Zoom ID. Zoom ID no. And passcode na and also be bo ahyem no. Capital C mienu. CO. Capital C no ni nyina capital C mienu ni capital. What I no small letter, small I. Small I. Okay. The capital C small yes. I. Small I. What about number 7? Number 7. What 7 and what about Q, capital Q. Capital Q. What is it? Capital Q. Aye. The passcode no. Yes, this will be a banner. Capital C mienu. Capital C. What about small? What about 3? And the first one can you patcho. Capital C. What about 3? What about 3? What about small I? What about small I? What about 7? Capital Q and so on. Capital Q. Enti join your live feed no ewo Zoom ne so. Na yemfa won to so. Yes sir. Katakyie have you? I'm telling you. Na ye ba na say ye ba ye ni ade na chese wo hwe ha na mesi kika kwa. Yeah. Bebia be fa bia say Zoom, say YouTube, say Facebook, say TikTok. Yeah. E de be ma wo. Yes sir. Live. Live. Heavy. Enti sa netie. Enti wo de bomode na join your live feed this is here. Na fe also watimi ehu de eko na bibia atumi akoso. Come. Ewo Katakyie 90.9 FM. So ene yemram wen na yemfa the oho ntimi nto aso nkrata mu nsa bakibdi so achi awie se we no wa mama nche na Rock City no na wo ye 15 star hotel but still kwa enye kwa akwasa oba na enye kwa akwasa o se odidi akoyen se eni enye kwa akwasa confidential but enye kwa akwasa anye sa na epesi o se no de eno de because I want say ni hwe crop sa na ensem oh yes eno de enti se wa committee the what committee Juma na ebe what committee CEO abadia na 5 star 15 star hotel anya 5 star doctor ana maminya doctor doctor kan okuta masters for doctor PhD mi and you to go and go doctor doctor the master say ene na permission na ben kwa the school ni o fa he no have you anya ba de tense e be se mu no e binya botre aba betena se odi aban adwuma yefo no emre no nso esa na me ya prem ho okay chiana yakwa ya ni mutam amemfa akwanya yisu na jese temi die wo mencha me so fanyi me vanjuma boatin yes na memfa sa akwanya so anche doctor Brian Jampon mo ni odi man pressure wo fi ha kura do na foforo no enkodi sie mencha doctor Brian Jampon na chese we no na chese bibia enso ebekoyi ama chia achiefo nyina se show yi so mo fa show yi eni agro se ba Facebook YouTube bia se side zoom be kan ho na chese memeji no enso egusu a eye nkoso nti boss hana ebrema kwan me so midibisi ancha impress one wasa ho ho me ntwemu ifi nani mu impress one we heavy na kosi adompo e wanti ane kosi adompo akosi adonko nya akosi adompo also the asembeba. Okay, away from that, no yemko anywhere na bibia to me enye fine. Na me fa wonko Liberty Assemblies of God Cooperative Savings and Social Service Society Limited. And no ye Great Agasco no. And it say business and loans. Hey, tikasam de yemfa ni agro. Na yemfa sikasam ni agro nti
Madam Meburu, yes, say. Nakwaji loan. That's it. Almost nobody 25 years, 21 years. Almost 21 years experience. Almost kuta 21 years experience. Thank you, Eben. Ebony, who had you? Then you may be a brand here. Anna, Amy. 21 years experience and still counting. On my sister in 21 years. And yet, Bangiana was anyway, one God is one Google year fan crofus. We savings and loans, dear. When him said, or mobile man for the battery, any jadi for man, a school for no, a year your mobile money for, and then normal, open, normal loaner. What you see? And no, and a omo bar, omo, a de esum, o man for no, some papa. Until Liberty, a gas school. But also by the business loan, why? If I tell you, human tre. Can be a one dinner for check. Liberty say, bra. School loan, hey, school for us some way abba. Ranabaji loan, why? School fees, no. A fair funeral loan, a year no abano, weekend in the Bajiska, why now? With a penny to my pressure and foul. Liberty, a gasco sebra. A patch of mobile money for no. Me say me wo merchant sim da ho. Mfie me ensani. Ya, me diska to so anu ma yi sa. Enti enche say me be person for penny. Mahu say brantie na brabom obre. Ye say metimi de sim ne ma no so ko Liberty for ho. Okwaje loan. Ono so timi de start mobile money no. E bibia e fine. Eti bomofo ni nyina mo nko Liberty. Mo nkwaje loan. Me pacho ana normal loan. Charlie, abrabon in 10 you Jack. Who hears can be the church home. Maybe a ending no. What media got to baby da. And now cocoa negua passo. And more when you galasamo. Nina Liberty Agasco. Me bacho. Say no a buakwa any a branch in the wall. The honor head office. And career change so bakuho. A chimata chiman. Yema, and your more jing will be a job or so as simple. Impacho, a Buakwa branch in the number near 0245 07 49 38 670 and what's some air dainty TNA why 0245 07 49 34 me pacho a head office number no enna Ubetim so friend number C Mubia for other branches 0556 36 20 34 0556 36 20 34 and 0202 0202 139 327 0202 139 327. Now, when the Liberty Agasco, 21 years in existence and still counting. Omwa beni ye. Sikasem de kone kwaje bosia wate. Na nyamepa bribia ebeye fine. Onso wanimu enwu aseda. Say ye say ni kwaje bie ye de boa ye nua ba akwa bibi ntimi money din. But Samri yedi akoto baby yedanti bibia ye okay. Right, yedi adwumade na bibia timi nkoso apay e wo Katakyie na Jipona FM Amansan Dawuro no eso. Senior Mogabi Machi bi owe. Onyamba mejoso oburu. Bibia ye okay. Adom areye. E de nyame ase. Ene akinebe nso de ya to Facebook no so e Katakyie live. Ena YouTube ne Katakyie FM TV. Me pacho Zoom ID no so de ye de ama wo betumi a join feed no. Na bibia tumi akoso pacho Zoom ID no 853 38 60 36 and 89 8 okay obi abaso okay but me mahuni pakro Teresa Kofi okay anti onsu tia betimi a join feed no Zoom no o join ye ne a bibia be fine media toto main platforms no so
Achima platform and a Ghana on pay setters and so and that's on tier live. Zoom ID near 853 3860 36 and 89. Code no capital CC C mienu na ni nyina capital and a 317 3 I over 3 anu about small I now fe about 7 and a capital Q obetimi a join it live ewo Zoom ne so na bibia so atimi I fine yes sir areho sembc okay anope ya ye program ya na areho sembc Ghana football mu areho sem papa ni nyina ye coach ba ko a okay in fact oba Ghana hanuma manfo bebre na anim wa coach ya che right oka titi coaches na omo abedi dwuma ama Ghana any class na Ghana hana oka ho okay the friend coach anowoka oh no pay ya confirm say nyame atone nsafo ayi na media coach anowoka ana oda ye Facebook ni YouTube na Zoom ho nyina be hu coach anowoka in fact anope ye odriduma edema Great Olympics hopa no gene din okay because now o she has papa gama nche debi no o che has bi ano obo no okay obo has sa ma has ye mobo e ma okọ no asan aba okodi dwuma kakra ma sama text ena black galaxies uro hon ma je oni ogum edom wura mu wo last year omokoye last black galaxy championship omokoye local blasters ya na ta fe no omoko last championship omoko ne ogum ena do omokoye in fact ya re ho sem papa na no pay big blue ato Ghana football nti ye ma no rest in peace okay nyame fa na currency that is so sad right and it is a say no dear you bend there you be you be nyina say nyame fa na currency see them gabi again run crater nim hyehyehye na fa yenya adwumaden e fa nto aso na bibia anya fine Katakyie 90.9 FM e fra me nyame ba Eric Oduro mo gabi enko onyamba me da say yensa mo Katakyie 90.9 FM tie fo nyina yensa bo bibia akwa bapa kama pa ena fidie ni haye nso no nyina mu no ye bo adwumaden yes na ye de support yenche obi o zoom bia nso no enchiano mu Facebook yes na YouTube yes enchiche bibia ene anope onyame ba yes na nkrata na dia dodo na ba bonten okay dodo na nso na din sembe bibi sama hodo nyina na omodi etudwa me sha ase dia the Ghanaian Times wakrata no na ehye ase ewa you say the me say National Commission for National Communication and National Technology Commission for say the omo ebo amane they say the be revive state media no the state na kata media houses be GTV mo no ma se ko ni na ekofo no nya no say abande say the mbaboa no ma revive ni nyina say the be state owned media houses no e be san so etimi agina ne nan so bi na era John Dramani Mahama ai ono ni on my penny say oti akonya so ono say won December to ya was cyber security they say the enu ani ye ni ankasa enyina yamwa enyina efi ehunhyem na businesses awodo wo nyina no enti mo na bibia enti bi enkonkan emfama ye nyina we any nsama the Ghanaian Times ko wakata no e dia ba abonten ene anope na the daily graphic and the tour so amo de bi amo story e ba ko pe now the nyina ye say almost say somebody 75 years and 25 years and nobody 75 years in existence video no 75 years if you eduosun num and they say daily graphic when you say momo awodapa happy anniversary amon ko so no munye adwuma ne momo headlines na ya na amon fa bi encounter and in fact omaboa pa omaboa ma fence Ghana no media na konanim ama because obaye no ono na aboa ma other newspapers in encourage you mom say omonye dey omuma on board they say ye boma ba so papa wo djuma so a omaye ho nti any nsema daily graphic dia be tuja ene anope ho no and the national media commission for my idea pa some boma ba because as state owner in media number revival na dey but my idea because eguache pa my idea na be the daily democrat ko wakata no to aso dia
me hu yewra dam info ewar mu se de kata de bo ama ne se de wa ye hyehye pa ne nyina si ya de fo eto ne safari na ye japa esensem japa petition ne koye ne nsensem na aye to sabense ma na so achi aye shi na agric minister enso so na se de so onya de aso abofom ewo esunafo south and se de or the aso abofom party se de omba be di dwuma bi ewo aboama agric ene hu nsensem nyina etim etum pon kama pa na bibia enso etimi akon kan na yewra bi edi etu edwase yewra Julius Debra ono ena chief of staff ono se de se papa ne de ne leadership ne de me say ebro adwen ene entiase so we ene nsema the Daily Democrat ko wakata no enso ede na we efo ba okan na ba form so a se de yewra bi so de atudwa o se we won mu a mo se yensa ase na mo de atu efo magudie mo de atu gold no mo e wo se mo hwe yi because ebi wakra bo se adua me bebre enso na yaturi na agu na ye de airpesi kakoko mo beye na mo ya hwe na mo jai san ma no ade se ebi to de bi no man Ghana na ye bon we ene se the Daily Democrat wakata no etimi de aba monte so ene anope radar ana ye de air to also and ho no ma you tag for University of University tertiary tag for mo ha adwen papa omo na mo de pressure agu aban no University Teachers Association of Ghana tag ana ode pressure no ma yin bebrebe za na nkofo bi so de mo be bata ho amata de we ma yomuti anche achachira foforo so be say yomuti na ode pressure agu aban no so efa galamsey sensem no se monye action enye sa de beba no ahwe kura no be ye strike kura no be ye the some the pressure pa ato aban no se galamsey no on take action we ni amane ba krata na eni ma no na fensen krata ne ba amane se nananom afeli ewo galamsey fight no nananom afeli papa yi se galamsey na ekoso nananom so eka ho o ma afeli ewo galamsey fight ne de ekoso na krata na se ba amane se aida fensen agric minister erikopoku da no se middleman for nema aduane sem ne sa price wo nema no ma hokosoro no enti middleman for ya munyai na gusu na amanfo de ba ne nkofom na bibia enyefa na agongo nua gabi kofo agongo na eze na so o se o de ye fence KGL na o de makoto asan se omo watwetwe mo de mako NLA ensense omo bo amane se omo tua NLA for satama na ayiwo ho no fence some ko trace ka bi de ama KGL for and they say agongo de KGL for no for NLA sense ni mutiwe ni amane ba krata no de abetu dwan na no pe the Chronicles ko wakata no bresesem no hwe ni mu a yewra bene champion if only dani mu fefe na krata ne ba ma na se Ashanti YouTube member mu Ashanti hu nya komo bum say dom support e ma yewra brand a champion ai hu hwe e krata ne mu a me hu ni pa bebrebe me hu obetisa akimidis me hu ben kwa achen me hu Fodwo me hu Asare just Ashanti YouTube mbo modin ha eko East region omko Rock City Hotel no omfo nyi da ha ai so mu nim yasa hu mo kere Japan enso camp na esa mo de mu no mo mpe o mani yi esa mo mamafo ba ankofo ni na fo nyini ada ni mu na akata ne se ba mane se asoja fo mi ni bi ya che wo mo nyina ne se omko kro no bo and the whole same crab e wo mani company bi makobo kro no se e wo fami hu mo mo fo nyini ha o e be nyini ha yes eti ubehum bia no no ba Katakyie Facebook Katakyie live ubehum sanso na YouTube ni nyina ubehum sa so jafo e ka mo asem ne se de ka tare ba man na se ache wo mo nyina se nko mo kokoro no bo e wo man inside we any the Chronicles esem ku akata no dia ba mo ntina no pe ye the first say Daily Dispatch the Dispatch ana to also and now no pe na wonim Katakyie kata sa man we wono ba lawyer mun sensem pa da Katakyie we number 1 wono na man for state of emergency e wo galamsey so no de caution and them was it be careful what you wish eti o se anyoma na momo wish se emra no munye very careful we ene nsema lawyer Katakyie kata o de ama wo mo call for state of emergency e wo galamsey so na krata no na eba mane se NPP national chairman race no emu aye den papa say omomo yi omutin eye boache agya akon John Buodu wuntumi
and the 2 other declare. They say nipa and 9 nipa 2 be a kahon and there's a mayo mutia. He say chama un to me say we rem I will not cooperate den on my way and in cement. Now Kratano na essay barman Ewa NPP flag bearer slot no they say 15 nipa 15 or more MPs 15 or more Eastern region no ma there Brian Champon hanti unya krata ni bi na ubie mu abenya bia keka na krata na eba ma ne se kolebu cardio center ho be bia ehwe akomemu no o ma record 10,000 cases are related to heart diseases are related to to 10,000 cases now say mo are recorded event had you e na mpese o mba mo chechiri mo ehu say e die omo ye we a na be ma wanya saa ayakomayare no na watwe ho ayede watimi atwe ho ayede afri ho omo nje go say man for say the man for no na no dey 10,000 cases we say 10,000 Ghana you take 10,000 cases of heart related diseases 10,000 yare related to heart disease in 10,000 mu yehu the habit na yantwe ho famfiri ho eti we ni amane ba the dispatch e dey betu join no pay ho no the metro lines go work time na me dey to aso kata ba man was he is our own we any idea ni na e be champion won sama yeri kada to jana ashanti mebu na mo ashanti na dodo na mpa be 500 omo nyina kan omo bom e do mani kire Eastern region Rock City Hotel omo ko sia CEO ono no person to no so about 2028 edema NPP osoro amanyoku no say okọ prime minister no na already dia na just say 2028 no ono na MPP for edene base kan to no so aba no me omanpanyin na kata mama ne enipa mako aduonu 500 makosia no it is onya kata ni bi na okan a kata fe to so nsia obenya munti asie pa na yewra president Mahama and the little just say Ghana foi munya sutie na muntie say ya America for abomoden ama 5 years restriction based on modern amaye no say unya 5 years based na me pacha bomoden entra wanje enya ba say bomoden abra ogrum akodi pa kakra eya enukwade obo akra oh say nya oba abusa tibiko ma na mroso na wo kwa yansa ya ma me 5 years based me twa wi a me ba me say timi asa akọ so you 5 entra ma lenso oba ma sa na wo sa akọ enu ye better chance better 5 years based no aso enu ya fa ma wa we say America for itrimo enye wo mo a mo so university mo kwa amomla say de kwa yeba no na onyame be yes sir tie Dr. Congo former Dr. Joseph Kabila talk no we kind pa kanu share hey my way abibre mu a abagiri din o na kata re ba mane a sentence to death asawo to dia opese onya muntere mu a kata no onya metro lines ko wakata kata fa to so nyensa o kenkan bia obenya munti ase yi pa na ya the daily sunlight and air to also ene anope e wo hono ma na kura ya fe no ataso de ase me yehu no because me ataso bi e working tampo side hono omo na emanfo kokromo omusu ni nyina ye se omo de abobo ya ene okada ene de ayarefo eko health center ho nti omo nyaka akura no mo de ayarefo na tete abobo ya na ene okada it is a antena single motor echi a abobo ya na metam na tum dina ko ayarsabe in fact hard me papa me say ekuro bi say no nti mu manem kakra na bibia mu na krata de nim hanom na ebo amane say political will ya de be fight galamse na ni ho edwumako bi na say ekuo bi na ebo amane say sa political will no say ye pese ye fight no sa will no eni wonti galamse ni de say betimi atwam pa de anon ebede na krata de nim hanom na Ghana epeso omu secure exclusive right on kente production and say ndenka we idea because dan say you say China for ye bi di guguma we say kasabe ki ye timi aye say ye na ye de ya te say obi ntimi nya bi nya fan count afi no mu ko secure for omu ko secure free wan ho and what by who ha ho no mu ko secure free na krata na sia na eba amane say bomu afete langard fo bi apie on match say omu dim de kasa hena wo krum ho and omu bu timemufo omo saa side ho match say ama ehu pa ababa beto amanfo mti gomu afete ho ma say akra de ene saa kaso side ho de say langard sem kwanti we ene amane ba the daily sunlight e da ba tuja ene anope ho the daily guy go wakata ana me de to aso you are chief justice
bafu bani and if you dani muna or the same year to ja obo ajaje for na man say gala me say sense say ba o maso ya and I say ba o mani mu a ye omo nka na omo enka ne ntam ni kwan say omo tranta so chekura na asante mantam a mabu no mo ha ekosi abla na champion eno so daily guide enso so e de ho nsama ba saa nso na asoja fo mienu a e de kan bom mu amanere ya no say omo kokro no bo e o mining company bi mu no omo so ho nsensem no krata no so e bo ho amane na de afoforo kra o krata nim e ye yewura John Dramani Mahama se de wapa nipa mako edu ba ku bi a se de waso omo abeka omo mebu ho a ono omo na e ba be du dwuma se wonya krata ni bi na o kan krata fe to so du ba ko a me pa cho sansem no be hu mu nyina na minority for and as I said there Sam George my wife ono na say there omo etwe na boss na dey say na oni DSTV for say ya ono mo koye no minority for no asase etwe ne say abasa ni so be share minority no so atechire mu e dey akere mo dia we any some of the daily guide ko wakata no e dey aba bonte na no pay the national voice and e dey to also no na e ba ma ne e ho no penye fe no na asare bafo also or you worried about teachers na omaye adwuma bosome enso enkono 9 months omunya aketua e be sere se munchi omoka nyesa ha adwen ko so ye adwuma na omunya aketua ha adwen pa we any amane back the national voice na sedu agongo hunsem na no na eguso a on the 4th estate and the 4th estate for mo na kwatwen sa sa keje on sa hunsem e ba mo ye enti eno ho na chamber of indigenous business and investors so adwene omo se e dey go for first stage for ze mo pesa ansem na mo dey bananya no kore na mpese mo ya na mo say amanfo business nti we ene nsema the national voice e dey abeto gyan na pe wo no the daily banner said na wo kana ho na me sha say fourth stage for nsem na mo KG for there no kata no so abon amane sa na yewra agric minister what's that friend say Eric Opoku honorable doctor Eric Opoku oye junior na we senior bacho oye senior oh okay and he said yes na full south format de pa he said area no enya kwan de aso asa ko bofom biem he said putu nyuma de he said e be ko so wo pa na wa charge akon ye papa he said MPP chairmanship president he said ne de chire pa o ai ono zuzu ohia pa wo se to aba edman na ye bra bia on o ka funding members no e wo MPP mo de se bia to ja o se MPP for omo etu mamna omo ahwe omo na bitum we ene nsema area no e de atuja the daily banner ko wakrata no so de ode ba ye no ya the national enquirer ana eto also enano pay okujeto ablakwa ni mfo nyinda ha ena Elvis Opoku Elvis free ankra ho onso ni mfo nyinda na summit ni na ye summit bia e koso we pan Africanism anaza Africanism at global conference in US no mo ena attend edema Ghana e wo ho no makrata no e ba na jakwa ze munim jakwa za akwa na o ha aju bebrebe no wa drage wa the petitions ronko akwa koma CID ni nyina ye odame akwa ko PCID so munye no mu hwehwemu odame o ye MP na so ye MP o go fe odame there be wo ye say fe no ya attorney general no onye MP o oh okay e say o Japan na say odena akwa ko PM o CID say omunye hwehwemu penny no why former ya ono anso na ye chama untumi lawyer otwitwaje no okay empanifo bebrebe yoko frefro mo no pay ni gina mu twitwaje wo mo nti aban lawyer penny why enti na say jakpa wa kukuru na ko PCID say mo nye no ho anhwehwem nti ena sa the petition na akwa PM won makrata na na professor vice president prof Opoku Ajimanana ena wode atuja se Ghana and China partnership they say emu aye den papa mo hwe ombeboa ama 24-hour economy policy na omo hwe nim se be ba China for ebeboa ma bibia because omo partnership no mo no ano na me kan asase me na se nye de hia nie gender ministry ana they say omo wuram ewo KNUST wo se papa na woni akora no ekwe no mbokwa akomoa no de police komoa no na wakogina mranim enye de ehia nie de ehia no enye de ehia nie we duru so dia mote ho no ma mafo dum arms e ba ya no ma pounds on na ze mo de aba ba ye ti we
because some plan no dey no masa boni it is a way any man about the national empire how to be around no to be tam to achi on say ba ku to be tam to achi no say na nye ba we mu no dey tintin fo na dey ne dey umi abusa asaji ya ba me say busu me mu dey kon wo ga dey mema oh you to me man fo na fo ya me busu me we dey mo mo dey no mu nya sa jima na man kola no e ba bo mo pa o yere dia no why fine okay senior anya no say nyanko ma me fa the day break ko wakata ento aso na oh ya me ba Burkina Faso fo no yeah not mo fo no e de aduane e koma refugee fo na o ma so mo kwa okay Burkina Faso fo mo so mo ti ase e ma not mo fo no emfa enema no ma de jai times no emfa nkonkoma refugee fo na e wo na ema makuma ku dunum a o mo MPP amanyo ko mu no masole mo gina blane se nipa dunum na omso mo free eastern region na omso mo support be example no omo mfo mo omo di omu case na onyamba tie yewura de na oye Akufo-Addo vice president Baumia Baumia ana finyamia ana finidin ta papa no there ni tiru kama no yewura ye me ma mi Samira kunu no ye o December tuja o se nyame na dom na MPP for 2028 or we ne primary na mutu abama na agenda 111 obehwie ni nyina okay tiru ka sa se mu we can na tie ya ura ni chemo Eastern region we pa e fe ni we bo samta wani bi no bo samta wani we no na me be apolice for kwachi we na ye ni Oduro ada na so da Continue na be here. We Reno mano. Na sa sodas na omode sodas le kwa. Katakyie Facebook live, YouTube, Katakyie FM TV. Ono ki amano, Rika Reno no amano. Katakyie FM YouTube TV. No so free. Katakyie FM TV on YouTube. And Katakyie live. Me say, ono but sometimes we pa no. Reno mano. Hey, adan sodas. Yebusa o. Sa na me say cocaine bi dane konkonte o krom ha o. Krom ha. Di bi atimisi. Bia be kama pa na dia area. Wabi. Me dey mama fancy na. Mama fa we chato. The business analyst enene me dey eba sa krata we entanye. Na krata na eba ma na say Ghana inflation na hit 1.4% in September. First single digit since August 2021. When you say Ghana inflation hit 9.4. Now President Mahama and the L2 just said, "Hey, mo ye romance scammers no. It is a had you been to na no mo tse che mo say ye be mo nyina. Mo amaye ma yisem de na mo de be mo dwuma na mo tse manfo ana mo ye na mo yiyi mo ana mo de agiska no. Mbeti na nyameba Tewufo are suspended almost strike. Tewufo no almost suspended almost strike am ye say omo be rem e worum na first the back of Ghana and the L2 just said say job out advertiser no mo ye no print no mo ye online media ni nyina so aba form they say o ma kwanu mama say ni nyina aba form no de da manfo say say ye mo adwuma ye o say ni nyina aba form by 15.7% half year it say ni amane ba omo bona krata na eba ma na say kweo net for no unim kweo for no kweo if you kweo net but una ma ya bi no much center bi omo leaders omo Ashanti region ha no police achi omo pa omo amu omo ebi won carry ene akanya mo next week ye be ehonko yes mo say very necessary when we say san go for na ma bi aboka almost 260 million eswa next week ye be ehonko onyamba ha you be see the eswa omo no ha dream papa sa crownet for the day I was say pe kwan bi so na ye pe kwan bi so na ye timi ye because adwene pa se pe na no yamba dey ha me say omo ban so omo kan no kran jira o na madam fu bi an say omo so omo de ne ko Canada omo de ko si Nigeria and you can no ye crownet for na Canada pre ko na onyame ba o ko Canada omo de ko si Nigeria na Nigeria no so no
ɔmo wɔ dan kakra kabi wɔ hɔ nso a ɛhɔ na ɔmo de mu nyinaa mo kɔ ɔmo de kogu a na ɔmo wɔ baabi ɔyɛ kama paa edifice no bag ɛyi ne kama ko twamfo nyini na sɛ nebra wusia ɛyɛ asɛ ɔdu Canada ɛso na ɔmo boa ɛna yɛ ma ɔde obi aba next week ebedi ho nkɔmɔ yie o de me worry yɛ ma ɔde obi aba nti mesrɛ ne ho nkɔmɔ yie na ɛmi sɛ onya ho kɛse bi wɔ ha nti yɛn sɔre ne mfɔmɔ na deɛ ɛkyina afɔ mi birthday yi deɛ na yɛ sɛ firi ha yɛ kɔ ko ni sɛ na ya kabi na ha na so de aya de on sa na we deɛ jime jime pa okay Katakyie 90.9 FM ɛso waso gusu awutie ɛnura me de to wanim sa St. Louis Ventures ba besra ye fia ha ne na afei yɛ di nkɔmɔ kakra St. Louis ya bɔ no nkɔmɔ ofia kyɛ ya bɔ no nkɔmɔ ofia kyɛ enti ene de paninkase on time pie saa na ne yenya na wa ha asɛm de bɛ na wɔ asɛm de bɛ na aba ye bedi nkɔmɔ no pɛi na afei ya hwɛ de ɛno so ho nsɛm esi ɛtie ɛwɔ hɔ na bibia ai fine anɔpɛi ɛwɔ Katakyie 90.9 FM mankrasofo ni nyinaa yɛ kyia mo tepafoɔ no nso so yɛ kyia mo jajenim mo nyinaa manya ne tesɛ mo tie live saa so na ɛyɛ kontenasefoɔ mo nso yɛ kyia mo agonafoɔ ɛnura na honorable Peter ɛbɔ mama ne sɛ sesei agonafoɔ no de ɔmo tie yɛ papa ɔmo tie yɛ pa ɛna your friend is say Bekwai. Yes. Bekwai. I'm telling you. Wow. I'm telling you. Wow. Enti say ya bie yen kwaba animu. Oh, ye tia Bekwai for you. Yes, ye kwa chiri. Enti no. YouTube for no so ye chiamo. Facebook for ye chiamo. And as Zoom ID no so ye ato so enti wo join ya. And also so te said ye only ye ne wo fie ya no. Na wo hwe Mr. Louis Moachi. That's Mr. Louis also be atu. And as Louis also be atu. Small face edition. And for what be atu Okay. Obani Moachi o. Yeah, ja openyini. Mira boko. Boko na so e. Nyame de ache. De nyame asebra. Adwuma mu so boko de. Nyame adom. Se ode ho bo Katakyie dia. Enye boko kra be boko. Ye de nyame ase. Be Maka se Bible so me kura ni baby. Obesra ya. Be fiache. Okay. Anopay yesnya we de nim se nsem de bebre wo ho. Sure. But me no eya na me pese ye sha ase free baabi ne de ko wie baabi. Sese no medical ka ofia say phones and accessories ene your home appliances no. Say you run promotion. You rabro nya na mu ti free samri kosi bronya ni mu de ye run promotion asem de be na ho ye phones and accessories no e fa ho ne ye friend say ye home appliances ho na ye free ho mra ye mra hardware chenchirenchi na waba no na ye medi ne ho so nkomo why nyame ba me dance yo said the word kaka no ye de da bia ye promotion ma ye based on your price ni no omo ni di dwapa ne de omo hu say price no e kama na de wo kan say em say na same ho na dollar no kekan ho kakra no so hwe ya manfu bebre dimirika gigigigi tutu ne manim bebre na se ne ye gidi se aho kire wo mu de se dem banjifo ka se nsi oto so efomo ode no still na the price no ye nya ne hwe ena se no se de wo ka promotion no price no hono mo no ya teso ena wo san to ade so wo so a ye wa kyade a ye de ka ho de ma wo sana say na ye dwumadie no etie say ye bewura bronya nim ne egu ahoboa so hwe say ye percentage no ebetimi aba fom ama wo na wo to ade no wo ho ahare chen say the abuka na bonte no I see there was a time ye inquiries be Katakyie shop bi e wo krum wo say omo wholesale no mo ne retail no ti ye ko hwe ni retail no na je say e kamia say ye kra ye de na ye de giwo enkawe ha no ebo no e wo form kra chen omo de ntina guy bi a me obeto me hono mimi nim no to hu mi no that time so chale na hoye to her price no ye no na say Mr. Louis wo kra de no e wo form chen ha me say me ba krom no eti ani ji say me say me ha ho mfro ka say me kokrom
na wotira nye na okosi form kra na obi ankwa ankofa wallet ana se obi ankoto botum anko yi sika no St. Louis bra ana ye say no ye san so de ho kobudon kan say ko pafo no okay ti age no yeah eno so gu akwa mu a ye hwe animu se bosumi a ye wura mu August October anko na wie ye ne de na ye de no so aba ye say unze obi wa onya sikani fu one no menye dey emeto phone no okay aha ntini ye de eno no so begu akwa mu se betua bi pa Ghana card fabra so na yenya de yenya hyehyɛ mfa ma okay na wo yusufu ni nyina na wo ye den wo tuatua ntimi ba za bosumi we no nko na wie ye ne de phones ne electricals hono mo ne de sa ni gisam no wo ho oh I see no de yemfa media agro they say yen haya ho bebre sa dabi St. Louis Ventures sa a flexible mode of payment aba enti o say da bay bosumi we nko na wie ye no na eno no a start e branch bi abeko bia no wow e be take effect wow eno ye eni gisam ho no hey first na menim say unse mostly na nyuma bi ni mo no mo a omoyema abanye juma yefo nko but I think it's going to be the first time he introduce Saudi way anya abanye juma yefo nko sure yes sir but I say the idea ni base on Ghana card just wunya ye or Ghana ni de we your member and companies ni bi abehye mu so de sa na ma na de egu akwam and just say so de ho kodom because in Louis ni de atu ya ho say ade be ma wo customer no ho ato ena ye ho adwuma ha ena nyame ba me fa we ntwam and say nyema mienu bi ekoso obi wo so oba be ye ne fo a bu a obi gina se ho na waje se wo de commerce in Louis aya ma no ye besere ena ema omu nyina enya we okay so wo de phone no ba be ye o St. Louis a fa ko counter ho no farmer lady no okay ho no nhyehyɛ ɛwɔ ho a de ntia as farmer lady no o counter one say so phone no yira a ɛwɔ sɛ company no e replace phone no de ma adwuma no ambe ya ma no anko ya ɛwɔ sɛ company ni take responsible for that problem na ayɛ aba no okay memo ato aso afiri wa but ye live on YouTube ye live on Facebook YouTube ni ye Katakyie FM TV Facebook ni ye Katakyie live uko ho se si aya ye live the dada aya de da bia da so and assume ID ni so no media to various platform ne so enti eno so betimi a join but for now no o de ko me YouTube ne me Facebook ne mame obehu CEO so o tia kama ye discussion ni nyina so na asa so oya ade o te na asa yi they say o ye say ya no otumu nchene I no display St. Louis ho ne ma no so screen so no be ahwe enti ko YouTube ne so why na yenhia na ho mirror to aso enti se wo se nipa no ba no obeye ne phone na odi be wura counter ho no no a odi ma lady no ho no a ne die enti ne se phone no asemba ho ana eyira company no wo se yes ana phone bia na wo beba se wo ba be no wo se take duties of wo phone a wo de aba no okay enti se wo de mu obi wa abrosan na se na so catch us o mini St. Louis bia wa ko do different shop also madam fo no also mi nua no me bra no nti fama me na me fan koma na catch us ye nya ne sa okay e ko ba sa na ye nya wo details no wo ye system no so yeah enti se wo kase bia wo phone wo de ba ho na obi gina abrosan na se na oje ya unse ne hwehwe be ya and I environment no 24 hours CCTV camera yeah tunya be wura ho na se capture yeah enti nipa no onya ko kase medema we o se man fa ma we I was say go back you go akwa so no wan fa me wura ho esa na the problem with blay enti e bia plan to say ye phone baby ye phone no e ba ko pe I see Dr. Akwajan so abrosan so papa diwo ye branch na ye nya phone so ye branch ni nyina bia ni wa ye phone ho because ye ni wo service na ye render no unza akwete say obi abie restaurant na ono aduane all start no ono na noa emre ko nanim na iska ba ye no kofa obi a sabi ofri baabi e na oba wona onim ha wa na osito wonchene wona onim ha wa osidi wu mako yeden atu se we no oba no oni onibo preference nti be wie chi na aduane na ye basa enu nti na St. Louis and the branch bia ni won ma
yɛyɛ phone abrosan no soro hɔ no wonya de bewura hɔ no mo problem bi a bɛba ho bia wɔ sɛ yɛ solve ma wo ansa na wode ɛyɛ dɛn afiri ɛhɔ no mo akɔ ɛna ɛsɛ electricals ne phones no so yɛyɛ delivery no ɛsɛ ne ɛsɛ wode tena wo fie frɛ phone a wopɛ no tua sika no tum ɛkwan bɛfa so a wo nsa bɛka no baabi a wopɛ no no ɛyɛ St. Louis asɛm CEO yɛmfa number no nto dwa obi wɔ ma wɔ tie yɛn ebi aka mu ne adeɛ enu si mbɔ number no wasi enti yɛmfa mfrafra why ɛjɔ number no yɛ 0241 CEO te yɛ ɔno ankasa number ɔso ɔno no pick ne call obi pick ne call tiawa 0241 90 76 00 0241 90 76 00 CEO number no okay and away from that no yenko hardware ne ho okay na se yeko afinhia yi kofo koko aba ye say ogobi ekọ ne da ho obi ekọ ne site asem da be na aba na omanfo no ntimenti ase na me ba nya mihira o se akọ ete obi betimi anya sika no aton chance no aton ho niam no nyina atua carpenter ni nika boy kwan obefa so de ne niam no be kọ no na be da ne problem ama no because bi atache wo ho ekwan ni munye St. Louis out there brand ho beto niam no na kire ne se me de niam no ekogu ha tumu da na ko o de ko pesa me ko me de ko ha asa ya de niam no be se sia me ti me wo studio se niam agu kan ma me de ko mo bi wo se passe achi ho no mo so ho ya mfa ho ne ba bi a eda ne hyew wunya ya purchase na e wo se niam no koduru me tem no so mitimi tua sika no ma wo de a adan na me niam no de entimi ma ena obi wa so ma beto baako ma beto me niam no nyina wi aka packet baako ene de ofra wo so oji se wa be fa da bi ye ne wo start ne ene wa de awie ese ya be bie baako wo be ma Bennett ni opposite wo warehouse patrai ya be bie baako ho no ena ese warehouse na wo kai ne ye tuase usane ba o trabaria no a eko wani kakra bia ko wani mu a patrai benkum so ho no ma tie e bia begu ho no mo ringa test no en chance no dadoa no akese ne nketoa no ni nyina e bia begu ho ene bia wo ye electrician pipe no pese wo de utu o mpe no so beton baako e ho no mo ne yenyi ni baako utu akofa pipe ni bisa begu ho o se ho ya ye dia begu ho ana obu a se o ringa test no meton chance me pese minya bi na meton obu o niska nya me ba o be fade akogu o St. Louis me ha ho customer na ba ho na o be pe no frɛ no wa wo ton woni ma no wo sika na de fa won chance no de fafa St. Louis wa de ringa test no caps no accessories na de border no so no o de bia be gu o it wo de time na customer ni gina ho na wo pe na frɛ no ebo na wo de ama no no ande wo na wo ton wa de or the near man bebro na wo dey supply ma wo nkofo no tell be yanko ba se be ba na wo so adwuma na wo ye no na am se wo munye eduru nti no na adwuma na ekofo St. Louis the near ma bebre agu akwa ma from carpenter ni a wo ba be bodan no efie wura wo to wo near ma abrochirefo ne contractors for amwaji contract akese ni nyina no St. Louis zebra na ne emedidwa na wo near ma na ye de bebro no so no ye make sure say warrant na da so na be ye adwuma because then chance no be brena be twa be gum St. Louis wo and chance no from T15 T17 T18 T22 up to T30 na nya me ba I energy sam say man bi ba say ya na e veteran radio so ne TV so a dede nko a di ya say ya one chance bi ya T30 no ayen chance ya juma che e hu chance ya T30 nti obeba na mzo enchance T30 ni de enya ade ehu e mom no wuntime mo ba ko wo se enchance bia ni ewiase mu a ya mobo na mzo okay yanko na me ba papa ni be peja ade ni no se we de se nya enchance na mo ya so na aja we ye de wo se we ye dade na mo de ye container no na mzo de bi wo fifi funasi a na ni ase a wo ye de be hu samai enti za wo de wo be don ye na ye be tira onyema na de akoro ema obi metu yi ngu ani se koto point 3 ana koto point da bi ye ni sa de no wo ba ade ni nie number na ye de be ma wo wa wanya feel ni wo ho sa na ye wura adwuma nim na
obi ma ya enya ntia say your machine kura the testing chance no ehun say we near 0.4 say the wo pen nti machine no so no anche bedu aba tu ba beto a ne de ahya unsam na wa wo de asuzu akọ test ya o test ne se no a ne ayi ama ese ebe bie ne ma de wo mbia na wo say ebie na wa wo a wo to ade no ye mo CEO number na CEO so ana te ya me ne di nkomo number na 0241 90 76 00 Mugabe oyi no ana carpenter for no moko hono okudwom no a omoko ye adwuma me no mo nenam ana mo quality edema no quality no me hu bi okay so na obi ko to paint bi paint na pa ni ko to ye money onyame ba abele bi kudwo nyina wasa so to no way wasa ko to no wasa what did oh good na me ko paint na ma me ko to paint so ati ase o jessica no o bela paint kama kura no so ati ase ti ne ma na ye to no onyame ba ye ni de free ba so ye ni me free ba hey onyame ba for interest to kromo unim wo de wa bobo CEO number na wa 0241 90 76 00 100 per in the chapter so Louis what the assemble ba krom ha say microphone to kwa nko amika security ben chira ka chira manfo anu aye den na ozo hu ba bia I'm not chira from one adwene okay am I no more support yeah I'm not chira from one adwene man who fit you the one am man dey equal I'm a kind of crazy see you wadwuma na obi aba ha on adwe obi ade ba ho na nyame ba na say mo say mo fi chire he MPP for no direct Las Vegas omo yi na chi abosam yen sabi wa ya boss black no so na boy me na me ko boss you know yeah ana adwuma na ya no say ya catch us be twa 0.35 amawa yeah oh yeah so quality no na aya na ehia yen okay because unza ade bia warranty daso bia no oh yeah we are careful untimi ko fa niam bia anya den enya ma nti wo de woni odan no say udi nua gu unfa nua gu so kra fra yen e be ba be fa nua na gu so ye be estimate ni di amount ni akoye payment no wa ye de niam na ba be gu site to e be di akira to say e be bodan so awie ansana wa on say adwuma na ye ma no wani aso okay CEO for St. Louis Ventures and for that matter St. Louis Hardware any other no aiding komo anopay no CEO o say asamba ku bia na ho no mi rafi okay said ye ma fonfo na ye se betuatua na agi no en chance no so ebi wo ho yeah da bia me kan ho asem tuatua na sa obu a oba o packet back no atua to yeah mienu no atua to ti wani be ba ho so no wawie no atua wie nye de ba begu ama free delivery me obi timi tua ba 3 months kra no ma ho yeah oba ye kra sa and ye ni expiring date say matua 3 months oba ya tum da bi ana ro etum enkan say ya baba betum na wo say company ni yen hwe say samiensa na watua no enan na watua no e wo say yen de begu o ma ho yeah if you walk on say entumu be ba e be ala to say chairman eni man e be bo nti say ahode ni bi wo betimi aba be ye free wa obu also manager we dey mesra wo ma adwuma bi am ye ma nida so e be na otwe mienu bosome nti say wo betimi aboa me a pebosia fa begu o ma me yeah so ye no kan sa entumu no ba na wa man kra no aba enka because you deliver awie yeah deliver na wie ti say ne dia niam bebre dia gu akwa mu a e be ma obi bia ode no ho be don St. Louis bia no ahoto be ba right CEO for St. Louis Ventures me ankasa menua St. Louis and I say St. Louis na mboye odi ye no ana mempe Louis amanfo bia amfo ana say mempe ho no senti no sa say senti no senti na say momo na wonu say they say the e ya come say em say St. Louis em say no greni amadi wonu si na kra di wodi ayero we aso ko St. Louis yeah wow say ampa Adum house na efe afri wo na hwan ni Adum house obi ni Adum house say this and enu na say there and say no brand name no okay nti enche ye de nkomo ni besi enche say dey producer no o ma de fun hu dem go me fun hwan na me ye no me nim wa na enche mbeti ase
What you say? And I'm saying I'm going to tell me birthday. And I'm saying one day my Funtino, me phone a crammet, no cut off from. I was with Louis. I'm coming to myself. I'm going to the side. I'm not for who's me. St. Louis, one I'm coming. Fantastic. I want to come in your mind. Silence here. What you say? Okay. All right. Okay. Now, I give you this. Yes, any papa or a friend say, oh yeah, dear, you can't name. You can't name. St. Louis, why me and Chemejana Manako, but me papa ba say appreciation is an application for more. Sure. Consistently. When we say me juma de na me di na fibia no annual praise and worship no autonomy experience no. Okay. This year na your 4th edition. Okay. Now consistently. St. Louis I sponsor for 3 years ago. Wow. Oh, wow. This year 4 years. Wow. Enti nyame nshira no. I've been looking for the opportunity, but I think say Makai sponsor for. Also why are they? Yes. I feel be our sponsor program no. Eti audience am serious sponsor me program no. 3 years ni. Autonomous experience na eba. E na nyonku na lizard media. We say guest as is omo bani. Yeah. At least. Yeah. Eti afi November 23rd. Eti yebeka ho asem. Going forward yebeka ho asem. But Mr. Louis Abanti na abesi mitiri. Yes, I know. Papa. Baby all the befa bia yes. Enti nyame nshira na pa. Se going forward nimpo one sponsor bi mu kra no. De wire no kra no. Na going forward o Jayana. Jaidia. Say, what is your one? This one is your name. It's November 23rd, no. They say autonomy experience this year. Official sponsor. St. Louis Ventures. Oh, yes, sir. Yeah. Boss, yeah. Okay. Asamdebe na abeka de atwa to am manfo no. Live Facebook na YouTube so ye da so. Ye ni nyina no ebende ho ayi ni nyina so gu so a. Omanfo no mokọ ho amotumi ahu de ekoso. Eti boss ye wi an sawadama den na ye be kan de atwa to. De meka atwa to no se ma number ne hu hia ho. Se de open so be ka se mo wasante sam. Ehu enye de ehia ho no. Number no ye 0241 90 76 me say woni mi andi nkomo. Ansakra no wa de watu anamo. Ena me cause so achia me fiura due. Okay. Ono ena waboa ya ma ene yesu enye baby de niema agu a yesu enye baby. Na me chia me hokani Madam Higa. Madam Higa, she has been a good partner and a good supporter. Excellent woman. By all standards. Me boni din. Na me chia me nkora no so nyina Mary na say. Manager na say. Okay. Na me chia Oscar. Selima Abena na uko agogo so akos. Yes. Aziz. Na agogo so shop no so wa biye mo. Sa ya me ba. Me duru ho bia mentimi hwe ho. Onse na me duru ho mentimi hwe ho. Me hwe ho a. Na me re ya ho. Agogo so shop no. Ti me duru ha ya mentimi hwe ho sa. Sa dis ya no. Na ina na oja kakra no akọ kakra. Be free say only the coin nti me duru ho a mentimi hwe oba ma won say agoso shop na ay kakra kapemu abiem yeah ya mbiso nchira ho say dia ho be bo won so no ene ma no so kwa na ekọ achi na course no ba bi free ba no say na ka obi free me free tepa chire ho okay say what say mutimi de niam no ebre wa okay we say enyem a ka enya ade say ebekọ ho no ha mo so mo komani mu no yesusu ye kọ yanim ya mbiso nchira ho ne wabedwafo nyina amen
Boss, you're going to number the last 0241 90 76 00. Yeah, that's St. Louis Ventures and your nephew come on. And I have Tybra. You want to know? I have Tybra. Okay, Katakyie 90.9 FM. Amansan. Yeah, boss is here. Come over actually. Come over actually. To my friends, thank you very much for your prayers, your support, and your loyalty. Lumba loves you all. I really love you. Thank you. Roofing Company Limited and opay na yenin komo kakra ewo ehonomo emfa emra anti KK Pepra se me pacho min kan fa nkyerɛ anopay se me pacho Ghana ha nyina no yaje na tum na omanfo na age na tum nti omanfo no epe na asem omanfo no epe KK Pepra no asem de etie ne se ono na ye the champions of quality and affordable building materials me pacho KK Pepra no osi yenko agina ansa na yedi ho adanse ope aluzinc roofing sheet grade 4 grade 5 grade 6 IBR roofing sheet IBR nails roofing nails ordinary nails all inches eye KK Pepra Roofing Company Limited me pa chotie se enchansi bi wona akoto na chiranko de asem bebra wa mpacho no agyae na Ghana hafa na babia no ye shops no akese ne bi wo babia de tie ne se kakraka pa ne bie wa abu akwa baako a ye de aba beka ho eno no ne ho odene me pacho se wo firi babia ni na wo ba babia ni ne potamu agogo so kwa no so nyina wo ba na obesi to ase ye be fa nkawe afa sepase afa mem ni nyina ye beka bom na ye kwa ne ekoduru a na kire se eye ebu akwa ukwa akoduru traffic light na se twan a me pacho nifa so ho na no ubehu KK Pepra Roofing Company Limited mpacho ye wo hono na tie efri tepa bechem go so eye akirensu ahwediem kanya ase dade so abantotoro so wamahini so ene de ka ho ni nyina yeso ye ba ye besi mankranso na afe yakwa akofa sunyanefo abefa dua yankwantafo abewuram bechem atra ba yanim abesoa ni anenam kwan so a faman na afe ya ba bewuram opokukuro madujama ne anante so aba abesi abu akwa ye nyina beduru abu akwa ye betwam ye si abu akwa pa ye betwa kwa ni ma ba Shell filling station ho ye beduru Shell filling station ho na no nifa so ho ene ye behu eye KK Pepra odaruma freya ntem wai na ye moa 0243 255 309 0243 255 309 anopa me chemi nua kwesi ene o ma keka ho nyina ewo KK Pepra ho 0243 255 309 odi asempa big nyame ene yemfa eye fa me ho ne mra no peye why na yenko etisim na yenko zana de yes ina ma etudi yenko why all right ebra so say fam ho dwumadi adada e de bra wa Amansan Dawuro so Katakyie
90.9 FM sɛ braso sɛ me odi asempa me tena se me kuta me kuja kesi mu na me di home na mra hoi na me tuja no e de ma ne me producer champion mogas ye se ye kaboma ye fireworks nko a na ye na ene so ensema ye de ba na de in fact ye dewa rem e wo Facebook no so ye Katakyie live on Facebook Katakyie live on Facebook YouTube no so Katakyie FM TV Katakyie FM TV so obenya e wo YouTube on ma obehu bibia Oduro on ma hwe na do comment na to ase ne akenka wo de opɛ kra twewudi na twe ba bia wo e bɛbɔ odi na se ya ma ayi wo no dwuma bia wudi bia so etimi ya to ase kama ye bɛbɔ e de ama wo no ma che se e bra so se ye de trans ne de ma na wo favorite one of your favorite segment e wo so yi na ye de e ba na nyame ba ye bewrem asoja fo mienu bi omo aka adwam ye edien enti na omo ho aka adwam de sansem na okuani bi so awrehusem bi atono no nya asem keto akra ni in fact ye de hu nsem ebegu wani mo ho ma awrehusem papa e wona the fun fact e wo dwumadi so Ghana fo nsusu ye bi omususu se omo chi akra bi se oye nnema bi e wo post ya first network post yi bi ho na eno na akwakofa eno na ya na de nyoma nyoma bi ebre ne ye be video no na ye tiensem na wo na abrewa bi aya ade bi ama in fact again attention e was media no so pa we say ye hwe na ye ka ho asem ene anope wo hodum na galamse ho nsensem so no papa bi esu e wo nyoma bi galamse fo e de aye no ho nti we ene nsem ene ye tena se na ye de emu nkyeremu nyina no edi amount ewo dwumede nti se ebre no ewo mu dia na se minwura mu straight ewo hono na nyame ba ye hyase a na ye free ase ewo enura arehusem bia esi ewo pristia ekura ebenwa efe no obo ho ni nyina ne se mining company bia ye fe no long shine mining company limited omo dwumede omo ya gold ho nyoma no omo ye na omo ho no omo won se military men bi any two civilians bi apie ho no ano bu no bu diko na bu sound na dey offer be say shatade ye say asen komu say military man den ko ba enke ye ho bamba no be de on be bo na so e don ba ye no ase omo tiatia omo ase fo we bra no say da bi ho no ka omo ka mu nyina gu fom na omo gi omo nyina na omo ko ho na omo free police say two military men bi aba ye in company hanoma aba maya dafo am ya shatade age ho nyoma nyina de ko omo ni two ayi fo say omo free baby ana yasoma mo so omra medi dwuma bi se ni se ti omo nchesi omo enfom na police for 86 kwan so ene na omo so mo kan no dieche gidigidi yenche se ne enema na si ko ya bra police for no ensa e kan omo no yenche se ne si ko e oche farm e be investment oh man no be investment we are na afi no omo nya sojafo ankasa we mu ya sojafo ana mo ni two civilians akwa bokro no our mining sector in front long shine mining company limited it is soldier for mienu a omo ye train soldiers and omo adjoin two civilians et video no do Katakyie live Katakyie FM TV no so and that's so live it is two military men omo ye soldier for an say omo say military atade and omo adjoin civilians and omo adjoin two civilians akobokro no ewo mining company long shine mining company ewo obohu Pristia go ha Pristia obohu that's a western region over here and western region okay the Pristia krobo e fe obohu e ho le so wakakọ sa akọ no ya a police for inside come in fact somebody come mo je soldiers for no omoni kura mu omo dwaje sisi kani brenti omo edi akire akọ soldier for se mo boy ho ban pa we e ga mo na ka mo che wo mo na we okura onya tu a onu ya goma konfo se na masa arafo no ebu abonten no because akofo mu na ebetimi dis omo ba adwuma ni mu ono mo se gu adwuma na ma adwuma no oh je say we mu and they say police for ensa ajo mo tie we onya tu obe wi akoma konfo na we kura na bia we say no ya train ni say dey si tutu we soja for mienu soja for mienu ya train o mo say dey o mo si tutu soja for mienu o mo betimi abaye am robbery so enze galamsey site nde bia o mo ko kwaje je o mo sika o okay but when the man so o mo ko robbery o man kasa minim kwa we military person we civilian dada so on nim ko yes adwuma we ya
na say the abakoto enra ena police for nsa kan mo anyam ya adom kyen ho nsem nyina no ye behwe ne de ato atie to ba Katakyie live for e wo Facebook ana Katakyie FM TV e wo YouTube abenya videos nyina bi so onya nya bi hwe ya omani kran se emu omodwe e wo hon ma we ene nsem na nyame ba ye second story ene e fa ye ho a ye de e baba betudwa eye okuani bi a wado emunfo 2 acres of land na wadua ma say emu no anyia bananim ama say eduru ba bi a eduru time wo say eso na je ekonanim na edwan a watwa na ade okuadi e wo wura ye fe ho Biakoye district oti region asem na make oda sorry anopa ensu a asase a etotototo na che say ene fin adechi afin o sorry say okona fo koduru honuma ni 2 acres of rice farm ni nyina no ensuo atwia faso nyina 2 acres of water fence rice amo na wadua no ensuo ne nete atwia faso nyina ma say hunu na mo ba kokra wa hwe kra hu se hokra ye bia emo honum na ade ba ko am ko hu se odane nkwase se osore e oba se nso na anto no fom ho na ono no okay yes this is my rice farm. It have turned to sandy pool full of sandy pool. You not see even a rice. The whole farm has been covered with what? Sand. So no rice. Our 12 for the year has come to an end without harvest. But we thank God we are alive. God, we appreciate your protection. Since we are alive, there is hope. Yeah. Yanko for my quantity. Emunio, emuafuni, anyankwa na akabasu. Emuafu. Eka bebre. I did it myself. Internet say oburam e Katakyie live on Facebook a obehu efuo ni wo holma 2 acres of lands. Ni nyina atwa mte wesere Eriko Poku honorable doctor mo because anya waboka aboka say wo yibi we are natural disaster na atwa faso na we number 1 ten say we are on boka say e ofin na ebia eyiri na ebia ebu abaso that is we answer but insu a to yang sanga Yes, sir. On my way, in Nigeria for us and Tafo. I say, Mamma Bako by different fathers. I say, I've grown away and so you too much. Yes, sir. Ye dear grandma, and one in the page, just a moo and you had dear good. Didn't you understand? Yamaba. A brand to be Namwa or Nam. Anukutan phone, I say, or they and your man, your Malqua. Or better than a crime of one sound, didn't you bear say? 10 to 11 years okoto MTA po and I say network post yi ba ko ho ena sebi o shete o ja na nan eti o ja na nan no hu no say hey ho na identity wo ja na ho free honum ko the reasons nyina na say yenti reasons nti a wa pam akora no e dey free baby yenti una ni wa network remba no ha say wow. Una no ana tracker ba no. Ha? Say wow. Can free one time. And I YouTube no so Katakyie FM. Oh yeah, kwa anasa. Ade. Ha? Bando cry 10 city anasa. Ah. Jano say oh yeah bando anasa. 1 year ade. Ha? Everyone ten time.
akola no say and never ma wo network na ti akọ e ma o data so 5 bando cry tensi anasa they say Ghana hano ye ne to uto data na asan enye MTN finance one year shit no and e ba sa anyuma no ba we Ghana had say agro we no so no enye asan keto kada nyame ba yes sir ye wrem e wa ye fourth story na ye wi ni na ye abrewa bi in fact one nanate okay na wahwe ne nana ya to say afutu bi also de no mbia o de ma no okay na ne nanate won so obo ho say mrante be ensia e ka ne nana no ho omo ba yo ni nyina ne say ne ba no ne nana ne pia bonto akwakwa wi obi fun oh anom de na ba abrewe ho ti abrewa no esosum osu saa was one don pension for akona sum ne kamoy Sewa. I wonder Mranten say omo de akra ne ba mo say awo eye awo Africa no mo kra no ere ahoti entie se ne esi eko e wo me in fact back to left and right way. I as a brown left and right way. The boss is here. I as a brown I as why now say Abrante without be as you eh enti e be say iPhone omo ent na mo man sa ma ye na bibia enye kama am last time to nyame ba galamse no ho nsem no in fact I was here ni biro bi mo call for dialogue no da be na ochina on Friday I was here nyam papa after the dialogue no in fact nyame ba how do ananya ochina was it so third anya sa pa how do wa hwe o ma we on say this agueti investor bi afri abrochire ababa be si poultry farm say de be ye benya nkokọ eni nkosua di e wo nkokọ na nyame ba say wontimi nkọ ne poultry farm no mu bi omo di galam say atwa ho nyina sia ye nhwe ana ofre amanfo so momra me yes ye covid video ye and be in fact the rate at which galam say ekoso e wo man gan masin e ya homete na ya hwe ho asem anka animanim ya e de asem kese pa na e be man Ghana ene o be mu e wo enkokọ de e bon kra we never thought say galamsey betimi be piem o say enkokọ e town house of the town enkokọ invest bi ever buchi abeye poultry farm na poultry farm oyen enkokọ amanfrom okokuma se kwan so lolo kwan ho pe na ba pay yesi ni poultry farm ni etwa no poultry farm was there before the galamsey or that sorry ya galamsey for to poultry farm no nyina you say papa ntimi ko poultry farm no papa ntimi ko poultry farm no nti obi mboka embeye poultry farm embeye investment oh man no be investment we are na fe no etimi asena na okay farm ho de ya fancy na NCC for so ma mantem anti omo amantem ni ntino me kama director ate so ma amantem afi no mo aba na me de mani ato LC ene director na yesa eka de ka ho ne de ka ba ku na ka minis na aka no mesore no abetena ha no ko aye show na to aso eti empen for metranse eti enyame ba de eboabo no e wo fa me ho so na me odi asempa me ne champion mogas then the new attachi ya de dwumadi na aba so mo na no penti na say so de ya na say ya kin ya na ono kin eben na say no fine kin eben brand ne kin eben esra mu okay my bomb ana eti me ne mugabi ne kin eben ena no pay ya de ebe so mu ha right Katakyie 90.9 FM asuni omudi apon na me mpon enti me mpon sa ni ntino
And yeah, anopay Madam Caro Ewaha. Mrs. Mensa. Mrs. Mensa papa. Enti bibi abe fine. Why? Se umuno usiro. Umuno sa usiro. The ebeya ni ebeye. We mpacho emawai me ye film tibraha. Na camera nintimi hu ye. Mrs. Carol, good morning. Good morning, Yamiba. Mo Auntie Ken fatu ne so ye mama why na obi an hwe no. Right. Mpacho bibi aboko de. Nyame adomu. E de nyame ase. Na ade ne ba ne se na we se na ye se wampa. Wa man tempesa ukana obi otie ne te. Hey, are you Yamiba? Hey, are you seriously? So you say me papa so chef fridge. Aminim. And you come meeting. I'm not feeling well at all. Kafra. Madam Elsie, good morning. Morning. Bibi ay boko de. Odaro maya kasa kese kakra mam. Da bia me ka kire esa ukunu be fa so. Right. Yen se komo twetwe na se NCC na ye ne omo ahia. Ye wada bia de onim se de ya ye ne omo ahia. Omo de ewura mra nim ne nya bibi kakra to yetrim bre ne ko. Nanso yen hwe bibi kakra. Madam Caro, recap my kakra be 2 minutes be. Now for last week na yen fa kakra so this week. And the I and yen till next week ba be why? Okay. Yo na and the tie phone ya. Okay. Mo mutie around in ya. Now as I say omo say this month October is the breast cancer awareness month. Yeah. Into no obia every woman especially should go and check the breasts. Then and breast cancer and develop it into something else. And to send a last week is if I citizenship. How somebody should become a citizen of Ghana. No? Yeah. You have to. It is acquired by birth. Okay. By naturalization. Okay. By adoption. Okay. You know, we mu be say, and oh yes, if you want to become a citizen. Okay. By sign yaman, not just say, who bet me about citizen. And it could be say bia ube wari obano unya Ghana no aba wari bema or Ghana and ma to minya citizenship. Okay. Now the opposite as well. Anna ebia we are call from 7 years unya wo phone nam sa and also Emma would me your foul and naturalize. Emma would me yeding citizen. Anna and now we have dual citizenship. Last week in the no they into me bobo so. Into major and wama else. Okay. Naka crowd one or the account. Okay. Right. Madam. Ne anopi. Dual citizenship. Ma wanonya de kakra ma me why wadama kakra bi nka ho. Na anopi share dual citizenship. Okay. Say obi a oye Ghana ni. Our copy acquaintum na wetimi a processing and crata so enya honsu to me say wakoye citizen for instance ebia America akonya ni green card they say America for who is a citizen. Okay. And then I'm say oye Ghana ni aya wo no wa ha ana say na sefo free hand no so ye Ghana ni to okra citizenship. Okay. Inti amrano yeah, Act 527. Imam Penia wetrim Jerry John Rollins. Okay. Amende ya no ma ho kwan se we Ghana ni a utimi nya dual citizenship. Na emom se wo benya sa dual citizenship we ya ene na public offices bi wo hono ma on qualify se wo be hold. Okay. Ebi ne say security and defense say ye hwe Obia, Chief of Defense Staff, Service Chiefs, Inspector General of Police. The way Obia ukra dual citizenship. That rose way untimi play e wo ye man Ghana. It is a wo drop it wo other citizenship no. Na afi ye hu se wo ye Ghana ni nko a. Sana wetimi ye kra offices e wo security and defense. Afi diplomatic roles. Untimi nya ambassador Emma Ghana
abra ukuta nkrata mienu ana miense ekyerɛ sɛ amanfo fronso omuhu sɛ oye omuti mamuni afei so administrative positions to say secretary to the cabinet, commissioner of customs, preventive service, director of immigration service, high key positions. Yeah, the way my Ghana so cra dual citizenship. Won't me hold it. And I think so say Rebecca ya and send by parliament. FIA members of parliament in so no more kuta dual citizenship. Judge question. Exactly. So yeah. Obi a okuta dual citizenship uni ho kwan sɛ wobetimi ahodi office ɛwɔ ye mrahye begu untimi kura ma sie nto so aba sɛ o pɛ mpinye saa and saa pepepe nanso yɛhwɛ July 2025 yi mu a amanfo ahyɛ aseɛ press yɛbɛsesa no okay na sɛ obi yɛ MP a waba bɛyɛhwɛ James Katakyie ya obo ne din omugusu pre say emrano yensesa no now although say oye dual citizen no ntimi hold the position e hwe say emrano e ba ma ho kwan I see afei so obi wo ho akwantum say ne Ghana ye ma ho kwan say obeware Ghana ni a ntimi be ye omamba madam Karubo no saa na ye mrano so ma ho kwan sɛ wonye wadwen sɛ wo be hold positions amabobo so yi dia ubetime nso akɔware wo baby na waje hon krata no aba be ye citizen wo na emom sɛ wa wo feel so sɛ bi aware no egu na ɛhɔ no wani nka wo sa pɛsɛ wo ba wo man Ghana mu na enu nti wo be drop sa citizenship status wo aman foforo so nso a emra no wo ho kwan ni akonya sɛ yɛde obefa processes ehiem niama yɛ declare say die sɛ na wo yɛ American citizen ka Ghana ho a say wa drop say onye American ni bemnemu yɛ Ghana ni besi ikakra ene yɛbɛka afa dual citizen. Okay, right. Mrs. Sa officer Madam Elsie Abobosui say obi ekuta dual citizenship a ontimi hold that offices nyina say obi su kuta dual citizenship na opese obi hold this offices we then obey and so opese obi hold such high and wanya enya dual citizenship no de no ano no ontimi nya ho hwe obetumi aye ho bibi. What you can do is to denounce baby say bia we American citizen and Ghana citizen there now opese obi hold high office everywhere in Parliament House. And as a chief of any other high year, the other say what me denounce or honor citizenship. Okay. We know not as a Ghana, the no for Ghana, the say we citizen of Ghana, we jai or Modian, no ababe. Ye Ghana, Ghanaian citizen, and only the Owasa, a queen and say, we are then who hold the office, and as a Ujina, Penini, then ye told Swaba, Ghana Aquaquia. With the dual citizenship, Ghana, yeah. This will be dual citizenship and car say asan. Dabi. So per se will be debris. Yet a soon body, not just denounce one citizenship. So in America, citizen won't mean drop it. Now we are Indian and not just one life. Who say Michelle, oh, so Unyabia, and I won't drop it, America, dear. Medin ya bebo. Medin ya bebo. Not just say America dear na Ghana dear. Say my bet, my land, my bet of land. It's end mean now. Say not in any way. We are me me Ghana nipa. Okay. No more dear. But I bet na work see a chen ha. Dabi me call holiday aba. No Trump na kra. And then na say am penyin mahama. Omo call summit na okaka na adwun hu say omo the blacks no ya no mu use slaves omu use yen e de yedu omu wi anache so omu pame yan kra anka US visa na anka 3 months penod ba na say na 5 years no asan yedin oko kan nyansa sem de chiro mo na ansa na Trump we de enti me ka say yakotena me de me kwa holidays pe na me Madam Elsie ye braninti ye nya na fancy finally on the dual citizenship next week ye be share the other laws no why then we dive more into that e ya na any day more and my bantem, more than bantem, and then be a baby see. So I think some tea for you know,
And finally on that one. The American says, so we are Ghana. I say, wow, we share other opportunities. Oh, our prepare. Money is your home. Yantiu. They say, they say, I see Ghana here. They who say, a month for close to a day. They are prepare once or crat. I am running is your home. Okay. Name mum say, oh, future aspirations. Yeah. Ghana, ubeye titiri bi wo mu dia, o pese obeye president, MP dia. In the mean too. Okay. I see. Enti ena wa kan kire no on tufo. Se ko pribi. Simple. Sisi awda so wa. O se this all the ba akoto ho. Yes sir. Na utira anye ye na se wo de Ghana de no koto ho de na che se oni nyame nko. No. Right. Mrs. Mensa. Then also be chat to na fe yempo. Ansene yidi kan citizenship no. Ghana de higher de ye will be bia wa ha. Ye tutu nyama ye into Ghana citizenship there. Wo and they eden eboa because a lot of people omunya Ghana for me bibi from outside near ya na mo apply for Ghanaian citizenship because omunim say no I will to me it is valuable because ye bu ye ho we are host yenya basa into no bia print wo Ghanaian citizenship I are holding ye na ko je no so dey kan say because we say Canada na say into na wo jai Ghana na akoto akoye. I see. Pachochi ana menkoe. Mpacho me chia etie phone ni amo tie Katakyie FM ni ane ye staff of NCC in Career. Me chia me husband ane member. Ane sorry mba ni ya. Okay. Mate. Madam Elsie chia na yenkoe na. Omo anti o. Asemo. Oh, me chia etie phone ni. Okay. Okay. Right. Ochia tiefo nyina ne kunu na sorry man nyina ochia mu nyina. Why? And yenso ye chia obi oje breti bia Katakyie 90.9 FM Amansan Dawuro eso eni. To my friends, thank you very much for your prayers, your support, and your loyalty. Lumba, love you all. I really love you. Thank you. Okay, wrapping up on the show this morning. Agrasco. What's the private business loan, school loan, funeral loan, mobile money loan, and I'll pay normal loan in no Liberty Agrasco CBGBA. Also factory what Jimani Muna Bibianya fine pa. It was 0245 09 4743 0245 09 4743. Let me ask our phrase 0242 139 327 0242 139 327. What's Dr. Vincentia birthday? Happy birthday in advance to you. Senior Mugabe. Happy birthday in advance to you. Jump on A1 Nima Mina Ochidani Ochina. Yes, Robibia, sir. Yadika basic at the chief and many more. When you are money and Kuja in you know Shiba. Why? Yadika basic at the chief and many more.
Manopa Dubako na Yenina Yeshia. Manopa Dubako Pepe Nina Yeshia. Don't could be a dear could drew. Kota yenu ya nechia mabibian so etimi aye fine pa so ewo hono mo. Ubeko bi afre why na ye mfa embuki 0544 79 1504 0544 79 1504 Ubeko kwabna e champion A1 ne maame na wotwele ne bia ne die mu a mmeja ye why 0544 79 1504 0544 79 1504 and na also what me afre na bibia to me I find Katakyie FM fan club no kwasi ada your meeting Timon Shannon so nchianko mo bibia ojibreti Empress 1 Mama G abeku ni omo ekeka ho nyina Dreamwear clothing for ye chiamo Master Abdurrahman Masha 80 fashion for nyina so ye chiamo no pay Senior Mogabi, executive producer, Honorable Dr. Emmanuel Osemensa, and Mami Efu Abayo. Yakra, Yami had more chance to say she from Yami by Eric Oduro China, a fiada macrow. To my friends, thank you very much for your prayers, your support, and your loyalty. Lumba, love you all. I really love you. Thank you. Nisanity and American for Dataman Computer Training Center at the amount. Some say you was your software, hardware, networking, offers your internet cafe, photocopying, black and white, colored, printing. I would be our passport pictures, kama, wire registration, ye be our what's the resource printing be and so our be BEC resource, school placement printing so our me patrol a book was new site opposite to the International School Park and you are Brosano so yeah, paying a Japan house. Ye Juma Edwada Ecopim a Memenda, no Ponusia Copim and Numrenusia, Freya, our 0244 803464 0244 803464 Dataman Computer Training Center. Now, we the best. Asante mai me koya maba me dia sempana nam me hunu se empepi no se be shopping atoye provisions am ho atoye ne a aya ye bre pa nanso se se die se provisions nko ade a Lupat Enterprise abba ma yina Lupat Enterprise wholesale shop ya ba me dwedifo etufo adetofo ne adetonfo yina ye nyoma yina bo de fom entu tu koton a unya mfaso pa Lupat Enterprise provisions etufo yina fie eba provisions pa dia ye number 1 ayemu
Esanwa, sardine, Gary mix, tin tomatoes, mackerel, groceries, bang and our patois, unyabi, and tis all your dredini, Opabia at all provisions, wholesale price and quandia. Lupat Enterprise, your one shisha pamam, your wholesale superstore for general household provisions and consumables. So Lupat Enterprise, home ecoto provisions, so baby, amount quia, and ye, Nessa wa, the Okumasi to Sapasi Quanoso, and carry bus stop wa. Freya was 0243 665534 and 0592 092 483. Lupat Enterprise at the Ruminti, your bear shopping, a feely. Lupat Enterprise are now unbeatable prices. Hello. Otimenka, hello. Minto, hello. Mame, we nye hello asem. O phone no anenye. Ye ka kira mo se phone no. Eya mo nto no baby papa. Dimachi na me mfa wonko boshe ba phones and electricals asye. Ho ana benya phone no papa. Aha, aye Boscheba phones and electricals. Yewo iPhone, Samsung, Tecno, Itel, Infinix. Phones are who do ni nyina bi. We dey one itua. Phones any accessories nyina say battery, chargers, earpiece, earpods, any ne yakeka ho. TV set. Emu ahodo ni nyina from 17-inch, ekopem ni inch ahodo. Decoders, blenders, any speakers, power banks and say cell fans, and say standing fans, blind curtains, rice cookers, wallpapers, bulbs, ring lights, cables, any light ho nyoma nyina say your bulbs 6 watts equals 50 watts. Nina, you will be a Boscheba phones and electrical. A Boscheba phones and electricals. One and American for the Amawo. You were in Katakyie opposite Goy filling station. Abrosana down floor. One year was Samsung opposite Kumasi drugstore off in Katakyie Penny Road beside Circle 1. Ube Boscheba phones and electricals. For international mine, I am Mr. Yabua. I was 0557 314176 0557 314176. Boscheba phones and electricals and you're my papa Fino. Blah, ready what be a many. And to ready, so me I was. We are some. Wiase obrede wo hawo ni adwendwenti se wo sori anopa eya nde hu behia se obenya obi a obehye wunkran ansa na wo sori akowunima so eno nti na Katakyie 90.9 yahyehe dwumadi a yatu ni din se anopa bosu dwumadi obi biara wo hunamani hawo anase hunhum hawo bia ye behwa mani nyina eto atwa eno nti na yakofa Apostle Emmanuel Chemfi atue dwumadi na no papa de epase yentu fu abrabom ni hyenkran ne ba honhom fam se ye mmompa ye ne nkoniam bu a wodi mutintima enti anopa bia abra abononum ahomache ekosi se no nsia ebebo fu afidie ne to Katakyie 90.9 na tie anopa bosu na dwumadi ye bema wo kwan amo afre abaso na wo haw bia da wo so no oni Apostle ache se wo pese wo beso dwumadi asene so a wo be friend number we 0249 006262 anopa bosu na wajemi su se ebiti wa fie mu no na piti wunu I told you Onyame wotumi o ana wo kan sei Foundation of Christ Ministry Apostle Emmanuel Chemfi onyame di fu awie hebremu otwedi ampon ede ne nwosra ene na adom no wodi yi nyame ma efri won haw ene won pokyire mu Foundation of Christ Ministry ewo afari ene nebe yin fifini honomo a unyafoka wosi mesi wo Opambo Junction honomo a ana Foundation of Christ Ministry ewo oha be na da so say ya kwantusem awosem promisem fe wodana sunsun binu ababeda fani nyina be piem ewo Foundation of Christ Ministry Apostle Emmanuel Chemfi efiada bia eyem paibo kese anopa no nkono kosi awie dumienu onyame ede na adom ene na doye amana ko ase onvanje wo mfiri wo haw ene wo mpokyire ni yawada anwumre bia nonso kosi anwumre no nkono eye Bible studies a nyame ma nyina hyiam dwundwen Nyankopɔn kese ene na doye ho adwada anwumre bia nonso kopim anwumre no nkono enso eyem paibo na ne kwasi ada no anopa no nkono kosi awie dumienu eye anointing service eno di asore kese otwedi ampon ahwie ne nwosra aguna ko Apostle Emmanuel Chemfi so say onfa nginya mema emfiri ye ha mu fra Apostle Emmanuel Chemfi I was 0249006262 0249006262 Foundation of Christ Ministry afari any day be himfimfini ho a ofoka usimesi wo Opambo Junction onyame wotumi o ana wo kan sei
Nigeria no. Woni me be ya adwen se. Enda modern Ghana na se na wiase. Ade ba ko a opie na se o kai se nhye wo. A wo be se wachi akofa ne tente pa no. Eyo mobile phone. Oh yes. Essence. Aya bia ya ba ko pe na me kanfo ama. Aya Big Joe phones repair aid. Anya fain na odi phone ni kokko chinchin. Aya come repair bi. Ama na try and error. Try your luck biara e wo phone. Na ko nwan. Embo bi nse wo phone kra. Na so bi nya waza. Ana se kwana bra. Na we sadia. Enya ye wara. It's a me kanfo. Big Joe phone repairs. Big Joe phone repairs. Biara gina tum. Wa ye adwuma na che na onim de e wo phones. Say ye iPhone, Samsung, Nokia, Itel, Infinix, Tecno, Redmi. Phones no dear. Dia hin no ntimi bia. Ye hian say number ye ntiatia wo hodo. I Big Joe. For when it che e boakwa total link station. Ponsa na se pe. Hodo be hu Big Joe. Na we say siama wo no so no. Wo say so pa accessories. Bit say charger, protector, earpiece. Accessories bia no sabeka. Yesi amfo na che ne to aso. Ya nam ne dwuma painting no. Wasasa atre krabatem. E bia dru. Kunsu. E zonko junction. Na ahwea kwanta. Ope enchechenwa chain ya wati a. Fresh ahomatofo 0245 794 556. Ana 0209545 Big Joe repairs aid. So be say your phone. Amansan say a ho and will last and best stop. Se fie be ye fe aye ni kan na ejapatas esan se only main distributor e de ma twai for enti se eye wall tiles, compound tiles, bathroom tiles, bedroom tiles, polish and unpolished tiles na no ejapa tiles e na me kan for the amount enye no nko o yes our basis shower cells and afa crampo Italians door papa enti se ye ensole companies ya Oduro schools Munyina mufuma ninche ejapatas na edanu nimu bibia ni afre 05529534440 Saudi free mu eya na emum so wanya bia pa ankora na ya na ya rehosem enti na me kanfo afari community mortuary e de amount sanse ehode oda wasomdwo efise bibia ense sanse ehode one man one seat afari community mortuary obehu ye kira kwan ewo enkari afari ye ni afari community hospital ene bon bibia ni afre 0240176502 afari community mortuary one man one seat ahotoso ne apomuden pade eno ane afari community hospital enti yade bia aye krankro bia na me kanfo afari community hospital de amount ye was special clinic for ENT any special doctors a omoma special treatment ubehu ye chi kwan ewo enkari afari kwantin pon so ye ne aninkra farms ina di nhwa ni bibia ni afre 0240176502 afari community hospital mapomuden hu hia yen yeah, first I'm on Kamasem. What up? What's up, Ashanti? What's up, Kumasi? Are you ready for the Trapper Rapper competition? With your man, the biggest DJ 9924 Nana Aqua alongside DJ A1 and Until Katakyie FM cover by the Trapper Rapper competition, the maiden edition, and Until Woody say oh rapid and now a bass second sack. Steady, making that pull, I got did it in silence. Tell them 2025 we coming with violence. I'm Mado. And I said, Kusiama Uga, Asia. Steady. No one's gonna follow you to the graveyard, so as you live, just watch your waist. Don't take anything for granted. Know your days are numbered and count your days. And in that Mikai, never be more Katakyie, 90.9 FM. So, you won't carry a ferry, a walk on Kayukan Ponso, Yane Afari, Community Hospital, and a bone. Now, I need you some to say, Formson, free. And into what warrior day, when we can have a far forms. Now, Swonium 20 Swadu, and Ramuma. Cabra, Aquasi, I can see, be around Lumashimono, Katakyie, 90.9 FM, a promote Academy, and the amount free, and the Katakyie, or the Asampanabo. I can see so promote the movie from my true 0541 544750 and I say international man Neben 0549 687100 Katakyie Trapper Rapper competition.
ahotosoɔ ne apɔmuden padeɛ ɛno ane afari community hospital enti yadeɛ bi a ayɛ krankro biara no na ɛkamfo afari community hospital de ama yɛwɔ special clinic for ENT ɛne special doctors a ɔmoma special treatment wobɛhu yɛ akyi kwan ɛwɔ Nkari afari kwantempɔn no so yɛne Aninkra farms ɛna di nhwɛ anim bibia ni afrɛ 0240 176502 afari community hospital mapɔmuden ho hia yɛn ahotosoɔ ne apɔmuden padeɛ ɛno ane afari community hospital enti yadeɛ bi a ayɛ krankro biara no na ɛkamfo afari community hospital de ama yɛwɔ special clinic for ENT ɛne special doctors a ɔmoma special treatment wobɛhu yɛ akyi kwan ɛwɔ Nkari afari kwantempɔn no so yɛne Aninkra farms ɛna di nhwɛ anim bibia ni afrɛ 0240 176502 afari community hospital mapɔmuden ho hia yɛn. Jesus, okuma po, Jesus, odima pwe mo brohu funyame no bekama uda. Okama po, Jesus, odima pwe, Jesus.